Bagira amata ya 24 ku murongo hafi wa 5 haravuga ngo kuko benshi bazuza mu izina ryanjye bati ni jibe Kristo kandi bazozimiza benshi. Ugacubanuka kandi muri ikigabane nyene ku murongo wa 23 aho yongeye kubabwira ati ico gihe nihagira umuntu ababwira ati Kristo ari hano canke ati ari hariya ntimuze muvyemere. Aya n'amajambo Yesu yavuze ari kubabwira mu bizoranga umuzo wiwe, icyo bita ngo the second coming. Kuko ubwa mbere Yesu yaraje, bivuze ngo isi guhera icyo gihe cyagiye yaduzwa mu ijuru bose babiraba. Icyo gihe kimara kuzuka Yesu yaragiye yarabireka bagiye kuraba ndetse kumva yiwe ko ashobora kuba kiriyo. Inkuru izanwa n'abagore banga kuvyumva, Yesu ahitaza. Ariko benshi bigana bya bavugiye gukekeranya ko Yesu atari bwazuke. Icyo gihe atangura kubireka, maze ngo barajyana kubagera kuri wa musozi nyine. Yesu akibabwira icyo gihe batangura kuduzwa. Muri make uwo wari umuzo wa mbere wa Yesu. Yesu igihe aza ku isi, akavukira ku isi, akigisha abantu, akagira intumwa 12 n'abandi bagenda bamukurikira. Icyo gihe ibyo onye burya byarakozwe, ariko kandi bawita ngo n'umuzo wa mbere wa Yesu. Iki gihe turimo turindiriye umuzo wa kabiri, the second coming of Christ. Ni nawe ndetse isi yose yicaye irindiriye ko Yesu azogaruka ubwa kabiri. Ariko yaravuze ngo benshi bahoza mu izina ryanjye bati ni jibe Kristo kandi bazozimiza benshi. Kuri wa murongo wundi kandi 23 twumvise avuga ngo icyo gihe nihagira umuntu babwira ati Kristo ari hano cyangwa atari hariya ntimuze mubyemere. Ugomba kumenya urugero rwiza yuko ibishobora kuba byarabaye. Twikoza mu Buhinde gato, na abantu benshi mu mateka y'isi baje biyita Imana, biyita ba Kristo, biyita abakozi bayo, ariko nyuma y'igihe bagaca mu isuzuma ry'ibihe tukaza gusanga sibo. Hari n'abandi paka uyu munsi bitaramenyekana ko atari abakozi b'Imana cyangwa ko bari bo. Ibyo ni bagomba kubimenya. Dusimbire mu Buhinde gato tuyage ku mugabo umwe, ariko imbere yuko tumuja ko banza ukora subscribe kuri Itara Events. Nimba utarayikora bemeza kubanza kuyikora kugira ngo bikomeze bigende neza, ntihazogira ikintu kimwe gucika. Itara Events mu Buhinde hari umugabo yarazwi ku izina ryitwa Satya Sai Baba. Uyu mugabo akaba yaravutse mu mwaka w'1926, aza gupfa 2011. Uyu mugabo ari umuyobozi w'idini bemera mu Buhinde, yiswe umwarimu, yitwa Imana y'amatwi abiri n'amazuru abiri n'amaboko abiri. Yagiye akora ibitangaza byinshi pe, yakoze ibidasanzwe. Yavutse yitwa Satyanarayana Raju, avukira mu gace bita Puttaparthi muri Andhra Pradesh mu Buhinde. Uyu mugabo abenshi bizera yuko ari we yaje arimo, ndetse uwundi mugabo yarabaye ikiragira uhambere mu Buhinde yitwa Sai Baba wo mu gace bita Shirdi. Akaba ndetse ari umugorozi adasanzwe bemera mu Buhinde. Uko imyaka agenda isimburana, kuko n'ubundi yaramaze kwikusanyiriza ubwamamare bwinshi kandi mu buryo butandukanye. Ni Satya Sai Baba. Uyu mugabo yarigishije, uyu mugabo agiye ahindura ubuzima bwa benshi, uyu mugabo yakoze ibitangaza. Satya Sai Baba uburyo benshi batabye kumwita ngo ni Imana, benshi batabara kumwita ngo ni intumwa ya Krishna. Krishna akaba agereranywa na Yesu yohanze mu Buhinde. Aho ndetse abahinde benshi batizera ko uyu Yesu benshi twubaha uyu munsi, cyane cyane muri kominote y'Abakristo, hari abenshi bizera yuko uyu Yesu burya wari umuhimbano nyine, ku buryo hagiye hasohoka amafilime menshi cyane. Ugiye kumva nka filime yitwa Da Vinci Code, aho ndetse bagaragaza mu vyandiko byagiye bikusanywa n'ubushakashatsi by'uwiswe Da Vinci nyine, aho banditse
bakana bikina mu mafilime bagaragaza ko uyu Yesu rimwe ngo yari umuntu, ikindi gihe ngo aza kugirwa Imana. Bivuye ngo muri konsili ya Nisi yabaye ngo wari umuntu uyu munsi ejo buca yabaye Imana, ariko ukuri kurahari, ababizi barabizi, ababishingiye nte barabizi ukuri kuvuga kuri Yesu. Uyu mugabo Satya Sai Baba yafashwe nka reincarnation, kwa kundi aba ariho umuntu ugasanga mugabo Imana imuvugiramo cyangwa imukoreramo imurimo mu yandi majambo, cyangwa ugasanga imwemwe ikintu runaka cya kera kivugira mu muntu runaka aba mu gihe cya nyacyo no mu kibanza cya nyacyo. Reincarnation. Uyu mugabo yakunda kwigisha inyigisho zishingiye ku mahame ya Satya, bivuze ngo ni ukuri, hamwe na Dharma ubworozi, hamwe na Shanti bivuze ngo amahoro ndetse na Prema urukundo, hamwe na Ahimsa bivuze ngo non violence, kudakora ubugizi bwa nabi. Zimwe mu nyigisho yigisha izo zirimo. Ariko uyu mugabo Satya Sai Baba n'umuretse muri bake bizuye mu bagiye bakora ibitangaza byinshi muri ubuzima, ku buryo benshi bagiye bamutazira ko ari Imana igenda. Ikindi kandi uyu mugabo muri byinshi yagiye akora, bagenda bavuga yuko uyu mugabo agenda afata ubuntu bw'ubukoresho busanzwe akabuhinduramo ibindi bintu. Ikindi kandi mu bitangaza yakoze ngo byemeje abatuye isi, nyuma yo kuba afise rwose burya abayoboke benshi cyane, kuko yagiye abayikusanyiriza pe abayoboke batari bake kandi ahenshi kandi hatandukanye. Uyu mugabo na nyuma y'urupfu rwiwe yakomeje kandi burya kwizerwa na benshi. Niba agomba kumenya ngo Satya Sai Baba yakoze ki, tutembere gato mu bitangaza yakoze. Satya Sai Baba yarashobora gufata ibidafatika akabihindura ibifatika. Uyu mugabo mu byo yakora kandi burya yavyemeje abatuye isi muri iyo myaka kugeza 2011. Uyu mugabo Satya Sai Baba yagiye akiza abagwayi imbere y'abantu bose babiraba, za ngwara zidakira, ubumuga. Iyo abantu bose bamugaye bagenda kwa Satya Sai Baba, kenshi bataha bamugurutse, abenshi bagataha bameze neza, ku buryo usanga kenshi na kenshi burya uyu Satya Sai Baba batangiye kwizera koko Imana imurimo, ariko ntibyakuyeho ko abandi batangiye gukekeranya ku bitangaza byose Satya Sai Baba, bakavuga batoya ushobora gusanga uyu mugabo aramuteka mutwe, kuko byagiye bibonekeza kenshi mu Buhinde. Abantu bazavuga ngo twebwe turakoze b'Imana, turakora turagira iki, ari ugasanga nyuma y'igihe sivyo yarakiza abagwayi akabamugurura bamwe, agakora ibitangaza byinshi kandi bitandukanye. Uyu mugabo muri byinshi kandi bigiye byatumye yemeza abatuye isi, hariho icyo bita omnipresence. Ubundi ho mu bintu bitatu biranga Imana hariho attributes zitatu Imana igira, ni kuvuga attributes. Habaho omnipotence, yuko Imana ishobora byose nta kinanira. Hakaba kandi burya omnipresence, kuba Imana iba hose icyarimwe, cyo bita omnipresence. Hakaba kandi indi attribute Imana igira, cyo bita omniscience. Bivuze ngo omniscience nyine ni kuvuga ko Imana izi byose. Kimwe muri ibi rero uyu mugabo Satya Sai Baba ngo yarafise ububasha bwo kuba ahantu habiri hatandukanye kandi icyarimwe ku mwanya umwe, ubundi bakubira ko hejuru hasi buri hamwe Imana gose ngibiriyo. Sasanga mu byo ndetse yarashoboye uyu mugabo omnipresence, ni kuvuga kuba ahantu henshi icyarimwe, ngo nabyo ngo yarabikora, ku buryo umusanga mu Kamenge, ukamusanga n'Imwaro, ukamusanga kandi no mu Kayanza muri izo gahunda, ku buryo batanye kwizera ko uyu mugabo Satya Sai Baba ari igitangaza cy'umuntu muri byinshi. Kandi burya yarashoboye uyu mugabo, kuko ibyo nakubwiye burya ni ibintu bashingira intahe ko vyaba babona, ivyabuza ko bamubona muri aka gace muri Tamil Nadu, ukongera kubona kandi muri Andhra Pradesh, ukabona kandi n'ahandi nko muri Mumbai, mu buryo bumwe bose kandi babiraba ku mwanya umwe.
ibindi kandi yakoze byatangaje abatuye isi hariho nk'iki gusoma ibyumviro by'abantu atacurinze kuvuga umuntu agahita amenya ngo wewe uri kuriyumvira iyi. Satya Sai Baba yari umuntu wese wiga afise ubasha bwo kumenya icyo ariko ariyumvira ubwo nyine utarinze no kubivuga ivyo ari byo, nagahita bimenya tubiri kuravuga ivyo ari byo n'ibiri kuriyumvira utarinze kuvyatura n'akanwa kawe. Ivyo yarabikora kenshi ngo mu bantu bagenda kumviriza inyigisho ziwe yarishura ibibazo uri kuribaza mu mutima gusa. Tuvuye nk'uburi kuri ariko arigisha none Yesu na Satya Sai Baba batandukaniye, agahita akubwira ati biga bimeze uku nuku nuku. Ni nk'urugero abantu benshi rero batangiye gufatwa n'izi nyigisho nuko ameze, batangura kubona ko uyu mugabo agasanzwe pe. Ibindi yakoze kandi burya uyu mugabo Satya Sai Baba nawe yarazuye bapfuye, abapfuye arabazura babiraba bose burya tabara kwizera ko adasanzwe nawe. Ibindi kandi yakoze uyu mugabo hari ukuntu yakunda kuza burya mu ishusho ritandukanye n'irya kimwe, ukamubona aje nk'umumarayika Satya Sai Baba, ukamubona afashe ishusho ya za mana zabo nka za Krishna za Vishnu no muri izo gahunda cyangwa Imana Shiva Lakshmi umubiri nyine. Ariko uko biri kose bitangaza yagiye akora ntihabuze abakekeranya ko uyu mugabo yakora amanyanga bitangaza agenda akora birazwi mu mateka. Benshi bamwize nk'Imana, abandi nka Mesiya, abandi nk'umucunguzi. Mugabo n'ivyo yakuyeho amakenga n'umunsi wari mubi, bikadusubiza kuri rya jambo rivuga ngo muri iyo minsi y'iherezo ibanziriza ukuza kwa Yesu kwa kane, barakubwira second coming. Ico gihe ngo hazoza abantu benshi ngo bakora ibitangaza. Ugiye mu gitabo cy'ibyahishuriwe ngo bibaye ngombwa ngo bazonazimiza, bazokora ibitangaza mucayi koko igihabwa ububasha bwo gukora ibitangaza mu maso y'abantu kugira ngo abantu bizere nyine. Ni nako abantu benshi bakomeza guhabwa ububasha n'imbaraga zitazwi nyine z'umwijima, kuko Paulo yaravuze ngo abo tunigana nabo si nyamara amaraso erega oya, ahubwo ngo ni mwe muzahantu ho mu ijuru nyine, pana mu ijuru y'imanuye ahantu mu kirere zamwe mu zitaboneka zikora buri kimwe. Nimba wihuza neza akajagari kuzuye muri iyi myaka burya abantu bose birango ni intumwa z'Imana bakora ibitangaza si bishasha burya guhera kera cyane. Na Satya Sai Baba yarahari, mugabo nta nakimwe igaragaza ubumana bwiwe canke ubutumwa bwiwe wapi. Nimwe Yesu yavuga ngo rero bazababwira ngo ari hariya ntimuze mujeyo. Ariyo mpamvu muri iyi minsi usanga ahantu hose ari umukozi w'Imana umengo n'umuraguzi, abantu bakava imihingo itandukanye ngo bagiye kubaza umukozi w'Imana babwira ivyakazoza. Ariko ngo ntimuze mujeyo, barabeshya bitangaza vyama vyabaye rega. Kandi ico mwomenya muri isi rero nuko igitangaza kitagaragaza ko Imana ari iri kwirakora mu muntu runaka. Umuntu wese akora ibitangaza ntabashimangiye ko Imana iri kwirakwera muri bo. Oya, umuntu yokora ibitangaza mugabo atamani muri bo ni ibintu bibaho. Ivyo si bikwiye kuranga abantu b'Imana. Abantu benshi musinga babona ko biruka babonye hari ibitangaza ngo nahabiri aha ni Imana iri. Oya, ibitangaza ntibigaragaza. Burya na Yesu yaranse gukora igitangaza kuri Yohana akimara kumva ngo Yesu yaje ari muvyara wiwe yaravuze ngo Yesu ko yaje rero ngiye kubabwira. Okay, aravuga agera ntahangara. Herode wari umwami ico gihe arambwira ati wakoze amakosa wa mugabo we kwicisha mwene nyungu turi umugore wiwe bikini baramufunga. Ico gihe rero kwa Herode n'umukobwa wiwe, umukobwa we aratamba mpaka Herode aranezerwa pe, aravuga ati saba icyo ushaka ndaguherera. Sasa kubera muka Herode yarasanzwe afise beef nande na Yohana umubatizi, yaramaze kumuvuga nayi mu bantu nyine ngo wakoze amakosa, warongoye ibitemewe n'ibiki. Ico gihe ya beef yarakomeye, aravuga ngiye nkeneye gutwe
yabwiye umukobwa we ati mwana wanjye mubwire n'ubundi ubwami n'ubwacu ni hahandi, mubwira duhe umutwe Yohana Umubatiza. Yaransungaye ko yarampangaye, baragiye baramuca ariko akiri mu gasho. Uyu Yohana Umubatiza yaratumye abigisha agenda bumvariza ese niwe Mesiya canke turindira ubundi. Akimara guta icyizere nawe Yesu nta gitangaza yigeze akora kuri Yohana ngo abohoke. Bari nako benshi bijya bakomeje kurindira kuko Yesu yaje ari we Mesiya, bizogenda neza abaromani tubikure ahita umwana. Ivyo Yesu yari bamwiteze ko vyose nta na kimwe yigeze akora uko bamwiteze, ahubwo yakoze bitandukanye. Niyo gahunda rero, yakora ibitandukanye n'ivyo bamwiteze ko. Iyo yakanze se rero na Yohana yarinze apfa atana kimwe Yesu akoze, yaramwihoreye gusa. Yabwiye abamutoye abo yatumye ati murabona iki, genda mubwira ati burya abamugaye baramuguruka. Bipfa amatwi birumva burya. Mugabe ijambo Yohana yatumye koko niwe Mesiya canke turindira ubundi. Kumishura ati rije batoya, genda mubwira ivyo mubona ngaha. Ibimuga biramuguruka nta bindi, ariko harageze igihe avuga atoya ibitangaza biraheze. Kuko bamukurikiye benshi burya bamukurikira kubera yahindura imikata, yahindura amabuye y'imikata, agahindura ibintu byinshi pera bikora. Yafashe amafi make yagwizamo menshi, afata imikate mike yagwizamo byinshi. Benshi bamukurikira iryo, nyuma arabiheba. Tabara kubabwira ati ubu rero birahindutse, kuko ubu mugiye kurya umubiri wanjye n'amaraso yanjye. Benshi bakuva korera bivuze ngo bizoranga ukuza kwa Yesu ni kubona ibitangaza byinshi hirya no hino, bakubwira ngo twebwe ni twe b'Imana, twebwe oya. Barabesha, babesha kandi nabi ngo ntimuze mujeyo, abo ngo bazokwamaho nta n'igihe muzokwigira mubikura. Muri make mu biranga ukuza kwa Yesu burya ibitangaza bizonagwira pe. Abahanuza be benshi bababwira ko ariho hari Imana, bamaze kuva ukuntu amadini yose burya mu gusenga avuga ati ugi Imana iri hariya mwarabeshwe. Izo gahunda abantu bose bakubwira ngo Imana iri ni wapi, kubera gusa yigeze kuhabera akantu kamwe umuntu arazarakira kubera Imana. Ibitangaza muri make sije bigena agakiza canke yuko ahantu hari Imana wapi. Hari kuri Itara Events, niba utarakora subscribe n'icyo gihe ngikore kugira ngo akantu kose kazora kita ko ntuzotangwe uzobe ndetse mu ba mbere no kukabona naho utaha.